Arirang Prime. What is the secret behind Asian beauty? The world has its eyes on the women of Asia, who are rewriting the definition of beauty. No longer do Western women dominate the model industry. The world today is smitten by the beauty of Asian women. 这个可能跟我们亚洲的这个发展也有关系，就是我们亚洲很多国家现在这个经济活动规模比较大，也频繁到世界各地呢，包括旅游啊，这个各种商务活动啊，大型的这个事件呢，可能都有我们亚洲国家参加，这样我们的面孔会在世界上展现的越来越多，所以大家对这个亚洲人的认识也可能也越来越深刻，那么也会评论一下我们这个面型的好看不好看呢，也会这样。I think every race still has pretty people. One of the most beautiful Asian girls. Beautiful long black hair, and they have such nice skin, clear skin. Korean girls seem to have longer noses, and I like that. And beautiful thin lips. Long black hair, oval-shaped face, pearl white skin, big eyes, nose that is neither too high nor too low, and small but cherry-like lips all give the image of a young girl. Between Angelina Jolie, often heralded as the model Western beauty, and Kim Tae-hee, the iconic Eastern beauty and Hallyu star, there are clear differences in Western and Eastern definitions of beauty. Whereas the West prefers bold, distinct looks, the East leans toward cute and elegant. 한국인들 입장에서 봤을 때는 뭐 아시아 여성들이 최고의 미인이라기보다는 약간의 미스터리한 그런 여성상으로 이제 인식이 됐었죠. 그러면서 글로벌한 시대가 되면서 아시아 여성들이 어떤 미스터리한 대상이 아니고 오히려 일상생활에서의 이상적인 여성으로까지 이제 부각이 되고 있는 상황이죠. This is China, where interest in beauty is the hottest in Asia. The Beijing New Face Model School. It is Asia's biggest modeling school. Since its founding in 1999, the school has selected around 90 students every year, and these students receive both standard secondary school education and intensive modeling or acting education. As a result, the school is known for grooming top-class models, actors, and actresses. 北京新面孔模特学校呢，是隶属于北京时尚传媒教育集团的。我们这个集团旗下不光是有我们的艺术培训，旗下呢我们还会有华谊新面孔影视公司，还有我们的概念新面孔模特公司。因为我们是一个致力于把模特的培训以及他以后的就业和他们以后的发展合为一体化的一个学校。 Practicum is conducted as if the students are actually on the set.
The most important part is camera testing. Students work on fine-tuning their poses and facial expressions in photographs. 我们设置这个课程主要就是为了让学生知道怎么样跟镜头来沟通，因为像咱模特这个行业会需要很多一些自我宣传啊，然后或者一些推广机构的，然后或者经纪公司的，然后艺人什么那种推广，然后就这种平面素材会用的很多很多。会不会觉得这个地方突然多了一块？觉得吗？就像这种动作的话，以后你注意我在你前方。 我在你前方啊，那你拍的时候就会要注意你的手，尽量不要，因为你穿那种衣服，你的手就尽量不要挡到你的胸。就我从侧面看会。This school looks like any other modeling school at first glance, but there's something special about it. All instructors are professionals in their early to mid-20s who are currently active in their respective fields. 在大约3年前吧，我还是以职业模特的身份在各个品牌或者各个秀场上活跃，然后后来也是一些其他改变，让我有了一个做老师教学生这样一个想法。我觉得以我的一些东西可以去影响一些新一代的模特，我觉得非常有效。就在家那边就参加过很多比赛，到这边就想再锻炼锻炼自己。 走起来！ Having full-time models as instructors allows the students to know firsthand what's required of the models today, as well as the latest styles. It is also a boarding school. Students here spend more time studying compared to others, as they take regular classes along with their modeling lessons. Despite the high workload, hundreds of aspiring students apply here every year. Most of them are rising beauties who are well known in their hometowns. 河北唐山。河北。家是南京的。南京。我辽宁盘锦的。 Even though they came to this school to become models, becoming a model is only a stepping stone towards success, as all students have their own dreams and goals. 然后我刚刚好也是学习服装设计，然后也想成为模特，我觉得可以想想。 This school is unique in that students are taught how to apply makeup. This is to let the students closely examine their own faces. Most students are beauties defined by the latest style trends. I 觉得好多，就是现在我身边也有一些同学，然后为了追求就是变漂亮，然后去进行一些微整形啊、整形。我觉得其实这没有什么的必要，就是本身每个人长相都有自己的特点，然后可能会有一些不足，可以通过化一下妆啊，然后来弥补一下自己。 Then what exactly are the latest beauty trends? 第一个呢是欧洲化的，欧洲比较喜欢的就是像咱们来说的是比较细眼、柳叶眉，然后呢可能脸型它也是属于尖脸型，但是它比较有立体感的这一种。那亚洲呢喜欢的咱们中国式的美女，它还有另外一种形态，
是双眼皮、大双眼皮，很可爱的那种，很卡哇伊，就日本那种可能喜欢的那种的，是比较亚洲这边比较喜欢的。我可以拿一个人来举例来说 ，Angelababy 杨颖，可能对于韩国的一些就是朋友们都很熟悉了。对于她来说呢，她的3庭5眼是很美的。China has always been interested in beauty, in the past and in the present. There have been many definitions of beauty, as well as many fabled figures who are still looked up to today. Ji Shi, Gao Chan, Wang Xiaojun, and Yang Yuhan are dubbed the 4 beauties of China, and they are still admired and respected today. However, stunning beauties have often been a factor in the rise or fall of nations. Ji Shi was the root of the overnight fall of the state of Wu. Gao Chan was the cause of a split between father and son. Yang Yuhan was executed for the disarray of her nation-state. 男人们可以就产生那种生死决斗的这种场面，对吧？像文成公主当然就去西部为国家的这个和番啦，我们叫做和亲啊这样的一种政治手段，更多的是体现在她可能就是说都是很美的人，但是她利用美的这个资源去干的事情不一样。Apart from the 4 beauties, other Chinese women had to abide by the social rules of Chinese patriarchal society. The practice of lotus feet helped raise Chinese women to positions of leadership or power. This practice, which dates back roughly a millennium, involves binding a woman's feet so they remain small into adulthood, ascribing to the belief that smaller feet make a woman more beautiful. 喜欢乳房比较小一点，那么在中国经常掌握，就是一个男人需要有这种征服感或者掌控权的，叫一手掌握。什么叫一手掌握呢？就是女人的那个脚，她一手就能全部给摸上了；女人的乳房也不大，一个手掌全能全摸上，这就感觉到她就征服感就特别强。Following China's economic reform and global emergence in the 1970s, the Chinese economy developed at a breakneck speed, and women's economic power and quality of life improved. Women burst out of their submissive image, and in the process, began to show more interest in their appearances. 但是现在这个应该说是最近这30年吧，随着经济超速发达，那么特别是都市生活里边，女性几乎可以不依赖于男性，过得也很舒服。不像以前离开男性家里边很多重体力活，现在有很多社会化的服务，加上现代化的汽车啊什么那个载重啊，就是男女之间在体力上的优势，就是说逐渐不那么优势了，不显了，所以出现了很多这个女性所谓的要求跟男性就一样的这种去争天下的这种感觉。其实在上世纪的初就开始有，随着这个中国接触外国文化以后，那女性的美就有点变了。那么樱桃小口呢，可能逐渐变大了，柳叶眉呢，可能变得比较宽了。然后眼睛会有这个涂这个叫眼影啊、眼线啊、假睫毛啊，偏于西方的文化色彩就融进来了。This is an internet TV studio in China. A boom in internet TV has resulted in an influx of exclusive internet TV programs. Today, the first episode of a new program is being recorded. Xu Qin is the show host. 大家好，我是苏琴。那可能我的主要的职业是从事这个情感两性的这个书籍的写作。那同时呢，现在可能通过这个我的新节目《苏闺正传》的一个上线。She might not hold the kind of beauty everyone agrees on,
However, many consider her to be one. 是这样，在中国夸别人漂亮是一种社交礼仪。如果不叫你是美女的话，我们一般都不张口讲话。所以我自从有了这种社交礼仪之后，我瞬间变得自信很多，因为走到哪儿都会说“美女你好”。Xu is the producer, writer, and host of this new program. The fact that Xu is producing the program has become the talk among many women. And this program is a talk show that focuses on fashion, makeup, dating, and women's psychology. 慢慢的，女生就是让自己活得更漂亮。因为苏青老师有一句在网上流行，最广的一句语言就是，长得漂亮是优势，然后活得漂亮是本事。所以这句话就激励了很多天生就是原来长得不是特别漂亮的女生，但是她们通过自己的努力，让自己活得可能比男生更优秀、更出色。然后因为我们原来就是也是通过在网上跟苏老师认识的，然后就是之前一直非常喜欢他的作品，然后结果大家一拍即合，都有这样的想法，想把更多这种就是让自己提升的更优秀、更漂亮的这种想法传达给更多的观众。Xu's interest lies in the relation between a woman's beauty and her success in life. She claims that beauty is inevitable as women's economic power increases. 所以，这个国外他曾经有一个调查，就是说，如果同样的一个职场当中，同样的学历、同样的这个能力、资历的情况下，那个外表出众的比那个外表稍稍不太出众的，然后薪资待遇要高15%左右。所以这可能是整体的一个世界文化当中的一个审美的趋向，因为可能人的心理印象当中就会觉得。你的形象好，可能代表了你的生活习惯就是好的。That beauty can become a tool cannot be denied. However, Xu's stance is that beauty does not reside solely in looks. 那我们就希望这个年轻的女孩，包括不管是已经成家的女人，都要有自己的一份追求。一份事业，一份自己的兴趣，要把自己充实起来，还要做一个独立的、漂亮的女人。Seoul is the sole Asian city in one travel magazine's ranking of top 10 cities of beautiful women, coming in at number 9. It is the trendsetter for many Asian women and the witness to the rapidly changing definition of Korean beauty. In the 1960s and 1970s, elegance defined the Korean ideal of beauty. As Korean society was heavily patriarchal then, the ideal woman was seen as a devoted wife and wise mother. The 1980s was marked by the so-called computer beauty, featuring a perfect ratio of facial features. With more women entering the workforce in the 1990s, a dynamic and boyish image set the trend. She's pretty, fixy. She's got a boyfriend though, and that's a pity. She's flirty, dirty. The advancement of medical technology has brought out many artificial beauties, but to lukewarm public reception. As a matter of fact, the trends called for a greater focus on natural beauty than in the past. In particular, the well-being trend has generated high interest in beauty that's also healthy. 성형 중독과 획일화된 생김새 등으로 인해서 사회적 질타 때문에 여전히 성형 수술에 대한 부정적인 시각이 많이 있습니다. 최근에 우리나라 미인 트렌드는 아무래도 이제 건강미를 많이 이제 선호할 수가 있겠죠. 그래서 사실은 그 뭐 성형 미인도 많아지고 있고 그러면서 봤을 때 어떤 조각 같은 얼굴을 중심으로 한 미인형은 이제 퇴조하고 있다라고 보겠고요. 전체적인 균형미를 중요시하고 있는데 그 균형미라는 거는 결국 이 건강미라고 볼 수가 이제 있겠죠.
What would count towards a healthy type of beauty? Here we are at a cheerleader practice session in Seoul. The cheerleaders move to the rhythm of the upbeat music. This cheerleading squad supports a baseball team and a basketball team. Cheerleaders have gained a lot of popularity in Korea. They have branched out not only to the broadcast industry, but also to commercials, receiving star treatment. What is fueling their popularity? This woman holds the answer. She is Ryu Se-mi, seen as the hottest cheerleader in Korea. She is what one would call a healthy beauty. 아무래도 체력적으로 많이 중요한 직업이다 보니까 체력 관리를 많이 하게 되니까 많이 먹고 많이 운동하고 뛰고 그러다 보니까 참 많은 분들이 저희가 건강 미인이다라고 말씀해 주시는 것 같아요. Right around now, when winter transitions to spring, cheerleading activity is at a low. However, cheerleaders still practice regularly. This team has gone beyond dancing and is now working on high-level acrobatics, raising the bar for cheerleading. 여자분들끼리 하는 네네네. 저희 팀은 유일하게 여자끼리 던지고 받고 아무래도 공연, SK 공연 보시면 아실 거예요. 그래서 하기 때문에 좀 많이 좀 아파요. 많이 좀 다치는 편이고. Ryu used to be a model before she picked up cheerleading. In contrast to her modeling days, she achieved immense popularity as a cheerleader after only 2 years. In fact, as a model, no one ever told her she was beautiful. 제가 미인이 언제부터였냐면 많은 분들이 저를 좋게 봐주시고 예쁘게 봐주시는 그 시점부터 제가 미인이지 않았나라는 생각을 합니다. Lunchtime is the team's sole break. Their highly physical activities demand large meals. 저희는 거의 일주일이면 5일 정도는 뛰니까 이렇게 먹어줘야 위안 사나. 저희는 밥 먹고 다이어트 해봤어요. 네, 요요가 더 심해져요. 진짜 굶었어요. 며칠 굶고 효소 다이어트 이런 거 많이 해봤는데 진짜 많이 빠져요. 단기간에 많이 빠지는데 그만큼 또 먹기 시작하면 그 운동하면서 뺀 것보다 요요가 더 빨리 생겨요. As cheerleaders draw the eye of the media and sports fans, they always pay close attention to their appearances. 매 경기 전에 스트레스를 받아요. 이렇게 화장을 하면 별로 안 예뻐 보이고 막 살이 처진 것 같고 막. 저희 거울 볼 때마다 생각이 들고 아 오늘은 정말 아니다 하는 날이 있을 때가 있잖아요. 화장을 해도 그렇다 보면 아 진짜 힘을 빌려볼까. The lunch break is over before the cheerleaders know it, and it's time for a meeting. The agenda for today: how to make cheerleading more fun and lively. Despite constant brainstorming, it's not an easy task. 빅토리 아리랑 추가로 칸칸한 준비 있고요. 거기 중간중간에 서울 SK를 넣어서 팬들이랑 함께 응원할 수 있고. 서울 SK 편집할 때 너무 크지 않게끔 항상 보면은 특히 배구단 쪽 관련해가지고 막 소리가 너무 커가지고 원 멜로디보다
이거는 너무 크면 안 돼. Their passion for their work grew thanks to the appreciation of others. 건강미인의 장점은 누가 봐도 건강해 보인다는 거, 누가 봐도 생기 있어 보이고 발랄해 보이고 활동적이어 보이고 하니까 그 에너지를 보기만 해도 에너지를 느낄 수 있는 거잖아요. 그래서 나까지 더 좋아지고 기분 좋게 하고 긍정적이고 밝은 에너지를 받을 수 있을 것 같아요. Does Ryu have any desire to become more beautiful? 제가 약간 무턱이라는 말을 많이 들어요. 턱이 약간 짧고 이렇게 없거든요. 그래가지고 앞모습은 괜찮은데 옆모습이 좀 그래서 저도 항상 스트레스는 받고 있는데 화장으로 덮고 있습니다. In front of her fans, Ryu maintains a perfectly groomed image. Makeup is the key behind masking her imperfections. Makeup is a hot topic among Korean women. There are many before and after makeup shots of celebrities online. Some of the changes are often drastic. Many realize the sheer potential makeup can have, and women have turned to makeup instead of cosmetic surgery to satisfy their beauty desires. 물론 메이크업이 정말 완전 마법을 부리는 것은 아니고 정말 완벽하게 성형을 한 것처럼 바꿔드릴 수는 없지만은 최대한 본인의 그 이미지를 좀 훼손을 하지 않고 또 메이크업의 가장 큰 장점이 이제 색이 있다는 거거든요. 쌍꺼풀이 없기 때문에 쌍꺼풀 없는 눈을 어떻게 하면 좀 더 크게 또렷하게 보이는지 그런 걸 보여드리면서 이렇게 메이크업을 진행하겠습니다. 이렇게 하시면 베이스 메이크업은 이제 완성이 됩니다. The makeup artist will hide the woman's blemishes and work on highlighting the eyes, nose, and mouth to bring out the Asian charm. The end result is an elegant face radiating vigor and sharp, big eyes. She looks like a completely different person. Korean makeup is yet another aspect of Hallyu. Interest in Korean cosmetics is on the rise as the exquisite skills of makeup artists create beauty trends that have no bounds. Myeongdong has transformed from being a popular hangout place to a cosmetics haven. It is a must-visit place for Asian female tourists. Chinese women in particular love Korean cosmetics. They hope to acquire the beauty of Hallyu stars by using the very same products. 这边的化妆品对皮肤蛮好的，然后用了之后皮肤也蛮水润的，然后以后也会经常来买。因为韩国的女生比较美丽漂亮，然后我觉得他们的皮肤很好。 然后我觉得这一次是韩国的化妆品的功劳。This is Mongolia, a landlocked East Asian country and home to 3 million people. Mongolian women, too, are passionate about beauty. They agree that Korean cosmetics are an important factor in how they look. Энэ нөгөө юу би илүү их контрийг хэрэгэлдэг.
Нэг одоо энэ нэг тогтц цайтай. Тэгээд доошо гол нь буудгүй. Тэгээд бас биеийнх нь комик бас төлхөө хэрэгэлдэг. Би нэг сардаа нэг л удаа ирдэг. Сар юм уу, 2 сардаа ч юм уу хэлэрдэг тий. Some of the most popular products among Mongolian women are those that make the skin fairer, as porcelain skin is a requirement to beauty in Mongolia. Mongolia has a history of producing many beautiful women and is the representative nation for Asian beauties. Subsequently, their standards are very high. Ийхүү одоо Монголын эмэгтэйчүүд гоо үзмжиндээ илүү их одоо анхаарах болсон одоо үндсэн одоо шалтгаан гэж хэлж болох зүйл нь бол нэгдүгээрт 1990 оноос хойш социалист системээс зах зээлийн эдийн засаг руу шилжсэний дараа одоо ажлын байран дээрх хүндрэлтэй холбоотойгоор эмэгтэйчүүд гадаад гоо үзмжиндээ одоо анхаарах асуудлууд бол зайлшгүй одоо тулгарч гарч ирсэн гэж хэлж болно. За мөн одоо бас нэг шалтгаан бол орчин үед өнөө үед одоо хэл хязгааргүй SNS болон одоо интернет орчин, сошиал медиа гэх мэт орчны одоо бүрэлдэхүүн бий болсон энэ нөхцөл байдлаас хамаарат эмэгтэй хүний гоо сайхны талаарх асуудал бол одоо илүү Монгол эмэгтэйчүүдийн хувьд одоо нээлттэй болж түүнийг олон талаас нь хардаг болж A movie shoot is taking place at a restaurant. Actress Ganchi Meg has the leading role. Ganchi Meg is the hottest actress in Mongolia at the moment. Every one of her movies has been a hit, and she is the most sought-after star for new productions. Not surprisingly, she is the current definition of Mongolian beauty. Монголчуудын бол нийтлэг дүр төрх юм бол юм өргөн шанаатай тий давхраагүй ангар нүдтэй тийм хүрэн бор царайтай тийм байдаг штэ. Миний хувьд гэх юм бол яг бор царайтай. Тэгээд ерөнхийдөө үндэсний хувьцаалаад их цогтөг. Тэгэхээр үндэсний хувьцаа өмсчхөөр бас яг монголчууд харагддаг. Бас өөр төрлийн хувьц ч юм уу тий солонгос төрлийн хувьцыг өмсчих юм бол бас баг зэрэг хувирах тийм хувирах чадвар сайтай царай юм аашин тиймэрхүү юм шиг байгаа юм. The cast is preparing before getting in front of the camera. The ever-optimistic Ganchi Meg is the source of positive energy on the film set. Thoughtful and easygoing, she is also popular among her fellow actors and the #1 star that others want to work with. Хүн бол түрүүн бас зургийг харсан. Тэгээ манай продакшн үндсэн 3 уран бүтээлч маань нэг Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан ганц цэг гэж. Тэгээ манай Монголын залуу уран бүтээлчдийн бас нэг нэмрээ уран бүтээлч гэж хэлж болно ганчгийг ганчгийн маань тухай. Once she's done with filming for the day, her next destination is a traditional clothes shop. Ganchi Meg is a regular of this shop. Fans appreciate her the most when she appears in traditional Mongolian clothes. She also enjoys wearing her traditional attire. Тэгээд би энэ алтууд салаанаар цагаан сараараа гоёх дээлээ захиалах гад тэгээд ирчих байна. Тэгээд малгаан саад ингээл үдсэж байгаа сонгондоо хувцтайгаа ингээд харж агаад янз бүрийн малгаанууд байдаг. Дээлтэйгээр малгайгаа хослуулад тэгээд ингэж авах. Now, Ganchi Meg prefers traditional wear to glamorous dresses.
She says that when she wears traditional clothes, she feels pride as a Mongolian. Үндэсний хувцас гэдэг бол тухайн улс үндэстний маш том агуу том соёл байдаг. Тийм учраас үндэсний хувцас маш хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй. Цаанаасаа л нэг тийм Монгол хүн гэдгийг мэдрээд ч юм уу их тийм намблаг батсан ч юм шиг нэг тийм Монголынхаа хээр тал те сайхан уудам нутагт байгаа юм шиг тийм сайхан мэдрэмжийг авдаг. Европ хувцас өмссөн үедээ бол зүгээр ингээд лээ. Одоо энэ дэр чинь ингээд зогсоо хөрцөхгүй те. Яг энэ дээр яг юм үндсэн одоо юм тийм намтайч гэх юм уу тийм төрөлхөн зогтдог. What are Ganchi Meg's secrets behind her beauty? Her secret is working out, even though she has only been exercising regularly for 2 months now. She never really worked out in the past, but she's taken it up in order to get in shape for a movie. Ganchi Meg heads out after a grueling session. She has one more place to go today. This is a skincare shop she frequents. In a way, this is the only thing she does to polish up her looks. In Mongolia, a woman's skin is scrutinized. It's naturally assumed that a beautiful woman has beautiful skin. Makeup талаасаа гэхээс илүүтэйгээр цэвэрлэгээ маш сайн хийдэг байх. Өдөр болгон өглөө босохдоо гоё сайхан цэвэрлээд орой унтдаа цэвэрлэдэг байх юм бол үний гоо сайхан бас тодорхой хэмжээр тэтгэлдээ цаанаасаа байх болов уу. Beyond clear skin, however, there are no other fixed standards. As a result, beauty trends are almost non-existent in Mongolia. Монголчуудын одоо Монгол эрэгтэй хүмүүсээ ямар эмгэг өсгөөчүүдийн ямар октодыг сайхан авах гэдэг сайхан өсгөөдөг бай. Өөрөөр хараагаад тийм. Өөрөөр хараагаад тийм. Байгаагаар тийм. Сайхан өсгөөгөө одоо олон янзтай байдаг. Тэрнээс одоо ганцхан монголчууд сайхан сэтгэлтэй бос сэтгэлтэй хүмүүсээ сайхан өсгөдөг. Сайн тэгж явдаг. Би зүгээр өөртөө амар сэтгэл хангалуун байдаг. Нэг өөр хүмүүстэй харьцуулаад бишрээд байдаггүй. Бүх юмтай өгөх. Maybe that's why cosmetic surgery and dieting centers have never caught on in Mongolia. Probably the only thing women in Mongolia would pay for is a manicure. The ability to try out a wide variety of designs without spending an inordinate amount of money is a big source of entertainment. Even so, this is often considered a luxury and not enjoyed widely. Монгол хүмүүс, Монгол тэр тусмаа Монгол эмэгтэйчүүд одоо гоо үзмж зөвхөн гоо үзмжиндээ анхаарад мис засал хийлгэх, гоо сайхны мис засал хийлгэх асуудлыг бол тийм одоо таатайгаар хүлээж авдаггүй, тийм сэтгэлдэлтэй байдаг. Мөн одоо түүнээс чухал зүйл нь юу вэ гэхээр Mongolian women do not invest a significant amount of time and money into their looks. Even so, they regularly rank high in global pageants. Why is that? Ер нь сүүлийн үеийн миссийн тэмцээнээс бол дэлхийн тэмцээнд бол одоо ямар нэгэн одоо гоо сайхны хагалгаанд орохгүй. Эндээ ч юм уу одоо тэмцээнд орж байгаа хүмүүс нь илүү одоо өөрсдөө бэлтгэж одоо ялангуяа хэлний асуудал болон
За улс орноо таниулах тал дээр маш олон зүйл суралцаж илүү шалгуур өндөртэй болж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол бусад орны охтуудтай харилцуулахад манай Монгол охтууд тасан цогцох чадвар өндөртэй байдаг. This academy fosters models who wish to take part in beauty pageants. Former Miss Mongolia Sotuya Chadrabal runs this academy. She is a household name in her home country. She won the Miss Mongolia beauty pageant in 2004 and also the Miss Photogenic title in the Miss International contest that same year. Улсын чанартай 4 тэмцээнд орж ирсний гурванд нь төрүүлээд тэгээд одоо надад бас яг Монголын сайхан бүсгүй гэсэн 3 ийм титэн байдаг. Тэгээд нэг нь болохоор Дидвайрны шагнал авч ирсэн. She also has a hand in the fashion industry and is helping Mongolian models make their debuts abroad by establishing MOUs with model associations all over Asia. She personally educates aspiring pageant participants. Most of her students have previously won other beauty contests in the past. Chadrabal's standards are strict, yet flexible. She bases her standards on the natural beauty the students are born with. Охтууд маань бол одоо бүгд нүүрэндээ ямар ч мэс цасл хүргээгүй яг төрөлгөөрөө байгаа ээж аваа сонсон яг тэр өссөн төрхөөрөө байгаа. Тэгээд хүүхдүүдээ энэ хөөрхөн төрхөө энэ хөөрхөн чигээр нь маш удаан хадгалж одоо үзэсгэлэнтэй харагдах тэр урлагийг одоо манай агентлаг заадаг. Тэгэхээр за манайх ингээ бөөндөө одоо ингээ зогссон юм чинь нэх гоё ингээ Монгол хүн гоё. She wishes to display the innate Mongolian beauty in all her students. This is her philosophy on beauty, and her students prepare for pageants with the same philosophy. Миний хувьд гоё сайхан гэдэг тодорхойлолт нь болохоор эмэгтэй хүний сайхан тэр доторх мөн чанар тэгээд бас гадаад үзмжээрээ бас маш сайхан байхыг хэлдэг юм болоо. Тэгээд бас гоё сайхан гэдэг нь ганцхан гоё сайхан ингээд гадаад үзмж дотоод сэтгэл гэх биш. Харин одоо хүмүүс тусалж байгаа тэр сайхан сэтгэл хүн чанарыг хэлэх юм болов уу гэж бодож байна. Эмэгтэй хүн гадна талаасаа тийм гоо үзэсгэлэнтэй төгс байх ёстой ч гэсэн бас дотор талаараа дотоод гоо үзэсгэлэнтэй байх ёстой юм болов гэж би боддог л доо. Чин сэтгэлтэй үнэнч ч юм уу тийм. Тэгээ миний хувьд бол дотоод гоо сайхны илүү тавьж үздэг л дээ. Монголын охид бүсгүйчүүд маань орчин үед бас тийм миссийн тэмцээнд орохдоо бас дан ганц мисс болё гэсэн зорилготой ордгоо бас өөрийгөө нээ бас дотоод бас ертөнцөө бас ил болгоё бас өөрийнхөө гоо сайхан болон гоо зан асуудал дээр анхаарал тавих гэсэн үгнээс Монголын миссийн тэмцээнд ордог болсон. Одоо манай Монголын миссийн тэмцээнд бол бас харьцангуй чанарсан одоо дэлхийн одоо жишгт дүүцхэс нэг ясандаа бүтэн сарын турш миссийн тэмцээнд орсон. Mongolian beauty pageants, along with Mongolian beauties, emphasize one point, and the point is never to use one's beauty as a weapon. Одоо манай мисс болоод тухайн жилдээ мисс болоод тэр жилдээ тэргүй мисс боллоо гэж зарлагдаад тэгэл дараагийн жилээс мартагдчихж байгаа охтууд маш их байгаа. Тэр охтууд тухайн жилдээ мандчихэ. Яг хөө титэм зүвчлээ. Тэгэл яг хөө гэхээр тэрэндээ ханаад юу ч хийхгүй байх тохиол зөндөө байдаг. Зарим охтууд нь болохоор огт мартагдахгүй те. Хүн болгон мэдээ. Энэ хүн бол ийм хийж. Once classes are over, the students head off to pursue their other goals.
This student is busy studying Korean. She is Namong Chechek, and she already has the experience of taking part in a beauty pageant. Би сайн өнгөрсөн жил Asian Top Model Awards-аар Солонгост анх удаа очиж ирсэн. Тийм тэгэхэд бол миний хувьд бол 5 хоног байрсан л да. Тэгээд 5 хоног болчоод явахдаа бол амар сэтгэлээр унсан. Үлдмээр санагдаад тэгээд уусаа тэрнээс өмнө бас нөгөө солонгосчуудад. She majored in acting in college, but following her return from Korea after a short visit, she applied for an academic leave and began studying Korean in earnest. Namong Chechek is a budding star in Mongolia. However, she is willing to start over from scratch in Korea. Ер нь миний хувьд одоо мэдээж ингээд тий айгуу гоё бусад хүмүүс ч гэсэндээ зөвшөөрөгдсөн тийм хүн болох юм бол одоо Монголд хэрэгтэй заа яа би заавал одоо тийм хүмүүс одоо олсон ашиг тэдийг үг гэж хэлэхгүйгээр яг хөө зүгээр л дэрвдүр өнгөрсөн хүндээ ингээд туслаад явбал эн чинь бас өөрөө нэг бодлын жижигхэн ч гэсэндээ бас том юм болов уу гэж боддог. Монгол улсын хувьд эмэгтэйчүүдийн одоо өндөр боловсрол эзэмшээд нийгэмд оролцоод явж байгаа энэ оролцоо нь өөрөө Монгол улсын хөгжилд одоо онцгой хувь нэмэр оруулж байгаа гэж түгнэж болно. Яагаад ингэж хэлж байна вэ гэхээр Монгол улс бол газар зүйн хувьд бол одоо өргөн уудам газар нутагтай. Гэвч хүн ам нь зөвхөн 3 сая хүн амтай байдаг. Гэтэл эндээс юу харагдаж байна гэхээр нийгмийн оролцоо, эдийн засгийн оролцоо, нийгмийн янз бүрийн оролцоонд өндөр одоо боловсралтай эмэгтэйчүүд оролцож өөрийн хувь нэмрээ нийгэмд улстай хувь нэмрээ оруулах нь бол зайлшгүй одоо Монгол улсын хувьд хүн ам багтайгийн хувьд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо сайхан төрчөөд юу ч хийхгүй гэртээ байгаад хэн нэгний одоо нөхрийн хайр халамжинд ч юм уу те гэртээ суугаад байвал энэ хүн бол одоо бас хүн болж төрснийхөө үүрэг хариуцлагыг одоо умартж ийн л гэсэн үг. Тэгэхээр хүн яаж төрсөн байлаа гэсэн бол тодорхой хэмжээгээр улс их нийгэмдээ өөртөө сэтгэл хангалуун байх үүднээсээ ер нь бол хөдөлмөрч зан аливаа нэгэн зүйлд зориг тавиад түндэ хүрэх тэр дайчин хичээнгүй байх явдал зайлшгүй байх ёстой. What are our thoughts on beauty? What does it take to be a beauty? Asian women are the key to Asia's future. And the confidence needed to push for a new future may just come from Asia's beauties.